Mahaiburu Anderea, legebiltzarkideok, sailburuok, lehendakaria, gonbidatuok, egun on guztioi. Gaur garapen sozial eta ekonomikoaren gaineko eztabaida parlamentario bat egingo dugu. Utzidazu eztabaida bideratze aldera eta mamia ondo enfokatzeko, asmoz, industria politikan zentratzen. Izan ere, legebiltzar honetan ados gaude guztiok. Gure garapen ereduen oinarria eta motorra hain zuzen ere industria da, eta hala izan dadin nahi dugu etorkizunean ere. Beraz, industria politikatik abiatuz eraikiko dut gaur hemen azalduko duan ikuspegia eredu sozial eta ekonomikoari buruz. Az gaitezen momentu ekonomikoari buruzko analisi labur batekin. Gaur bizi dugu momentu ekonomikoaren diagnosi elementu nagusia zera da. Azken hamarraldietan hegemonikoa izan den paradigma ekonomikoaren porrotaren aurrean gaude. Zeinak mendebaldeko sistema politikoen igadura ekarri duen, nagusiki errenta ertaineko langile klaseak sufritu duen pobretzaren ondorioz. Egoera honetan, konsensu neoliberala hautsi eginda eta geroz eta ahots gehiago adierazten dutenez, politika ekonomiko berri bat martxan jarri beste aukerarik ez dago etorkizuna bermatuko badu. Munduak oroar eta Europak partikularki eskuinerantz biratu dute. Polonia eta Portugal azken adibideak. Eta kezkaz bizi dugu garai hau. Arriskuez jabetzen baikara. Historiak irakaspen franko utzi baitizkigu. Por eso, precisamente, lo que se necesita es un nuevo consenso político que aborde los factores profundos de la desconfianza de la gente en lugar de centrarse simplemente en los síntomas. Porque el fracaso estrepitoso de las políticas neoliberales ha abierto un nuevo ciclo económico, al mismo tiempo que ha generado una brecha cada vez mayor entre la ciudadanía y la clase política. Nos encontramos ante un momento decisivo de la historia y debemos ser capaces de dar una respuesta adecuada. ¿Qué es el propio informe Draghi en última instancia, sino la constatación del fracaso de las políticas neoliberales por parte precisamente de quienes las han pilotado en las últimas décadas? Algo hemos avanzado. En esto y en una segunda cuestión, en poner en el centro del debate político la autonomía estratégica europea. Después de tantos años de sometimiento a intereses ajenos, parece que nos damos cuenta de que Europa necesita un proyecto político autónomo capaz de situarse en un mundo multipolar, multicivilizacional y multilateral. Halere, badirudi funtsezko gauzak ulertzeko zailtasunekin jarraitzen dugula. Gainean ditugun 3 mehatxu existentzialei entzungor eginez. Eskala handiko gerrak, klima larrialdia eta teknofeudalismoa. Azken 2 hamarraldietan, Europako elite politiko eta ekonomikoek berdin defendatu dute paradigma ekonomiko gisa, austeritate politika desregulatzailea, zein itun berdetik edatortzen zen keynesianismo berdea eta orain berriz armagintzaren aldeko apustu erraldoia. Gaur, industria militarra autu saietxezin gisa aurkezten zaigu segurtasuna eta ongizatea bermatzeko. Guk ez dugu konsensu belizista hau onartzen. Izan ere, gastu militararen hazkundea giza garapen iraunkorreko edozelako ereduren kontrakoa da. Batetik, mehatxu existentziala den klima larrialdiak eskatzen duen berehalako eraldaketa sozioproduktiboa galgatzen duelako. Bigarren, mundu gerra berri baterako probabilidadea areagotzen duelako. Eta 3, Europar batasunaren autonomia estrategikoa kaltetzen duelako. Aitzitik, Europak proiektu politiko bat osatu behar du, eta autonomia estrategikoa oinarri mundu multipolar berri honetan mugitzen ikasi bere interesen defensan. Horretarako, inteligentzia politikoa eta diplomatikoa da behar duena, ez arma gehiago. La apuesta por el incremento del gasto militar es contraria a cualquier noción de desarrollo sostenible. El rearme no es la solución a la falta de un proyecto político europeo. Imprescindible acordarse hoy, una vez más, de Gaza y de las terribles consecuencias del genocidio que está perpetrando Israel. Es urgente rechazar la economía de la guerra y apostar decididamente por la economía de la paz, inteligencia política y diplomacia, no más armas. Gurera etorrita, testuinguru historiko honek eskatzen du garapenerako euskal ereduaz gogoeta egitea. Euskal Herriaren garapen ekonomiko eta soziala ziklo ekonomiko berriaren argitara pentsatzea. Kesu gara, ez dagolako maila horretako diskusiorik.
Legegintzaldiaren lehen urte honetan, gai sozioekonomiko asko jorratu dira plaza publikoan. Aurrekontu publikoak, fiskalitatea, etxe bizitza, zorpetzea, soldatak, absentismoa, energia, gastu militarra, euskara eta talentua, migranten laneratzea. Bakoitza modu isolatuan, garapen sozial eta ekonomikoak Euskal Herrian hartu beharreko norabidearen gaineko sakoneko erreflexiorik bat ere gabe. Improvisazio maila kezkagarria sumatu dugu hainbat plantamendu eta argudiotan, eta herri hau ez dago aukerak galtzeko. El ejemplo más llamativo en este sentido resultó ser el debate fiscal. Cuando tocaba diseñar la fiscalidad para un ciclo económico nuevo, se plantea un debate absolutamente parcial en torno a determinadas deducciones. Cuando debería tratarse de un debate sobre el modelo económico y social que queremos para esta parte del país, sobre el contrato social individuo-comunidad y empresa-sociedad, ustedes dos, PNV y PSE, coartaron una discusión fundamental y redujeron la reforma a un ajuste fiscal que se ha producido en el peor de los momentos y de la peor de las maneras. Una oportunidad perdida. Industria politika berri bat definitzeko orduan, oinarrizko galdera bat pausatzera gaude beharturik. Zer da industria politika? Nola ulertzen dugu? Industria politika ez da politika sektorial bat. Industria politika da garapen ereduaren zentzua eta nolakotasuna definitzen duen herri estrategia. Eta beraz, inbertsio planak, aliantza finantzarioak eta bestelakoak definitzen hasi orduko, erantzun behar den galdera da zein den herri estrategia hori. Zein den ziklo ekonomiko honetarako euskal garapen eredua, edo nahi bada euskal berrikuntza eredua. Zer eta industria politikaren helburua ez da hazkunde ekonomikoa, horrela besterik gabe. Ez eta enpresen lehiakortasun hori zeren zerbitzura dagoen adierazi gabe. Industria politikak behar du xede argi bat, herri ikuspegi sendo bat. Ya que las sociedades tendrán éxito en el largo plazo solo si tienen un sentido de propósito compartido con el que puedan identificarse estrechamente. Y esta es precisamente la primera gran pérdida que hemos sufrido en esta parte del país, en lo que se refiere también a la política industrial. La pérdida de un propósito de país, el debilitamiento del sentido comunitario. Este es el intangible fundamental que lastra nuestro potencial industrial, que hace imposible alinear nuestras capacidades industriales, tecnológicas, financieras e institucionales de una forma mucho más eficiente en pos de procesos de innovación social que nos posicionen de mejor manera en un contexto internacional cada vez más complejo. ¿Cuándo hemos sido capaces de articular respuestas realmente innovadoras, exitosas a nivel internacional, competitivas en términos económicos y a la vez generadoras de igualdad social? Cuando ha habido una visión comunitaria sostenida por una fuerte pulsión igualitaria. Algo que en los últimos años se ha desdibujado notablemente, dando lugar a narrativas en torno a la industria, la innovación o la atracción de capital y talento de corte neoliberal. ¿Cuál es el sentido de propósito compartido que vertebra hoy a los agentes económicos en estos tres territorios? Bisio galera hau erakunde guztietan antzematen da. Publiko, pribatu, zein hirugarren sektorekotan. Baita gizarte zibileko erakundetan ere. Baina sektore publikoaren ardura da, beste inorena baino gehiago eta lehenago euskal garapen ereduaren narratiba artikulatu eta gizarteratzea. La primera pieza fundamental, por lo tanto, de la política industrial del siglo XXI es un propósito claro que fomente la innovación que busca soluciones a los grandes retos sociales, creando nuevos mercados y oportunidades. Uste dut, plan industrial bat kontratatu duzuela oinarrizko ariketa honi erreparatzeke. Zimenduak jartzea ahaztu zaizuela. Y esto no trata de una retórica hueca sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, las 3 transiciones, etcétera. Un discurso tan manido y falto de credibilidad a estas alturas de la película. Quiero poner 3 ejemplos de manifestaciones recientes de este gobierno que van precisamente en sentido contrario, que supeditan los retos sociales a la generación de valor económico y por lo tanto entienden el crecimiento económico como un fin en sí mismo y no como un medio al servicio de un propósito, como dijera Pepe Mújica.
La industria armamentística es una industria potente en Euskadi. No podemos mirar a otro lado. Va a tener en el futuro un desarrollo importante y, por supuesto, el Gobierno vasco va a estar en todo aquello que pueda apoyar para desarrollar y abrir a esas empresas nuevos mercados, nuevos productos, por supuesto, en beneficio para todo el país. Miquel Torres, consejero de Economía, Trabajo y Empleo. Bilbao Arasur Data Center campusa txalotzeko apustua dugu. Izan ere, epe luzeko apustua behar ditugu ekonomia berriaren oinarria pixkanaka jartzeko. Inbertsio ausartak eta berritzaileak. Gure lehiakortasuna indartzeko, digitalizazioan sakontzeko eta kalitatezko enpleguak sortzen jarraitzeko. Imanol Pradales, lehendakaria, Estatu Batuetako Big Techaren zerbitzurako izango den azpiegitura batez ari garela. Somos tecnológicamente agnósticos. Hay que hacer muchísimas apuestas, no hay que ser dogmáticos en las apuestas y hay que tener la mente abierta. Por ahí van los tiros. No es renovables sí o no. Renovables, por supuesto, pero otras cosas también. Menos ideología y más tecnología. Mikel Jauregui, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Aquí el único que no tiene ideología, parece ser, es el señor Josu Jon Imaz. Pero no cuela. Con 100 kilovatios hora de energía renovable, un coche eléctrico recorre 405 kilómetros. Un coche empujado por hidrógeno, 173. Y un coche empujado por combustibles, biocombustibles, 52 kilómetros. Eso es lo que dice la tecnología. Eso es lo que dice la tecnología con respecto a la descarbonización del vehículo ligero. Por tanto, la máxima de más tecnología y menos ideología es precisamente una máxima ideológica. Una máxima ideológica que defiende determinados intereses corporativos, además en este caso. Hemen afera da narratiba koherente bat osatzea. Herri ikuspegi sendo bat. Sede bat politika industrialari zentzu argia emango diona. Eta horretarako sektore publikoak bi palanka baliatu behar ditu gure ustez. Bat, misioetan oinarritutako industria politika bat. Eusko Jaurlaritzak gai izan beharko luke sektore estrategikoak identifikatu eta helburu lausoak proposatzea zarago misioak zehazteko. Zeintzuk dira herri estrategia bat ezurma mitu dezaketen misioak? Adibide bat jarriko dugu, elikadura industriari dagokiona. 10 urtetan egunero jantoki publikoetan ematen diren 1.000 menuak bertoko elikaiekin hornitzea. Badago gaitasuna eta ezagutza sektorean, eta badago aldeko korrontea ere Europar testuinguruan geure buruei halako helburu handinai bat ezartzeko. Elikadura sistemaren balio kate osoan berrikuntza prozesu bat trakzionatzeko gai den misioa litzateke. Garaiko erronka soziale erabalotua eta gainera lehen sektorea biziberritzeko aukera. Industria politika berri batek halako misioak zehazteko gai behar du energiaren arloan, mugikortasun jasangarrian, biomedikuntzan, ekonomia zirkularrean, elikadura sisteman, eraikuntzan eta abar. Industria politikari loturiko misioen jagoletza egiteko, industriaren herri kontseilua osatzea proposatzen dugu. Prospektiba estrategikoa baliatuko duena langintza horretarako. Eta bigarren palanka sektore publikoak baliatu behar duena herri sede hori gorpuzteko. Sektore publikoak enpresa eredu jakin baten aldeko apustu egin behar duela deritzogu. Non oinarritu badago horretarako gure herrian. Enpresa eredu bat bertan errotutakoa, inklusiboa, garaiko erronkekin erantzunkidea dena eta langileen parte hartzea artikulatuko duena. Euskal enpresa ereduaren aldeko herri aliantza handi bat sustatzeko ordua iritsi da eta langintza hori Eusko Jaurlaritzak hartu behar du bere gain gure ustez. Lo que se necesita es una política industrial orientada por misiones, no guiada por objetivos vagos y no tanto dirigida a escoger sectores o proyectos ganadores. La política industrial debe consistir en una estrategia de país que defina las misiones que deben guiar la transformación social y productiva de los 3 territorios, respondiendo a los retos sociales de este momento histórico. Los partidos del Gobierno han dado un paso en la buena dirección, hay que reconocerlo. Han pasado de practicar aquella máxima ideológica de Carlos Olchaga, la mejor política industrial es la que no se hace, a asumir que el sector público tiene que ser parte activa en la transformación industrial. Pero no es suficiente. Se quedan ustedes a mitad de camino. No se trata de acompañar al sector privado compartiendo riesgos. Es mucho más que eso. Necesitamos una política industrial apoyada sobre una relación público-privada simbiótica, equilibrada y responsable, que subordine el funcionamiento del mercado a propósitos de interés público-social, proyectando para ello una dirección para el desarrollo económico y la innovación tecnológica, de tal manera que instituciones e empresas sean co-creadoras de mercado, compartiendo riesgos, pero también beneficios.
El espíritu emprendedor de las instituciones hizo posible Euskaltel, lo dijo José Luis Larrea este mismo lunes. Añadimos que la miopía neoliberal del gobierno vasco es la que posibilitó la operación económica más infame de la historia moderna de esta parte del país. Aprendamos de los errores. Bigarren galera handi bat izan dugu azken urte luzeetan. Gaitasun publikoena. Oso deigarria da gobernu honek aholkularitza enpresa bat kontratatu behar izatea industria plan bat idazteko. Eta beste bat, inbertsio plan bat definitzeko. Bi alderdiok, PNV eta PSE, modu batera ala bestera, 10 aldiak daramatzazue 3 herrialdeok gobernatzen etenik gabe. Errepaso bat egiten bada ze erakundetze densidade dugun industria eta berrikuntza alorrean, 3 herrialdeotan, zaila da sinisten Eusko Jaurlaritza gaitasunik ez izatea talde interdisziplinar bat osatu eta industria plan bat idazteko. Berriro esango dugu, industria plan bat ez da plan sektorial bat, herri estrategia bat baizik, eta bere oinarriek gobernuaren ikuspegi politikoa jaso behar dute. Ezin gara urtebetez aholkularitza enpresa baten zaineu. Gaude, gure erakundetze sistemak inteligentzia instituzionala galdu duela, ez baliatzearen ondorioz neurri batean, eta gaur, inoiz baino beharrezkoagoa zaigunean, faltan sumatzen dugula. Ondorioz, industria politika berri batek gaitasun publiko berriak definitu behar ditu. Hauxe da funtsezko bigarren pieza. Ezin daiteke 21. mendeko industria politika egin, 20. mendeko egitura instituzional eta parapublikoekin. Zentzu horretan, 3 egitura berri proposatzen ditugu, ziklo ekonomiko berriak behar duen gobernantza gorpuzteko giltzarri izan daitezkenak. Batetik, sistema instituzionalaren berrikuntza prozesu sakon eta integral bat planifikatu behar dela deritzogu. Faktore teknologikoa aintzat hartzen badugu, adimen artifizialearekin, posible izango da epe laburrean prozesu burokratiko hainbat automatizatzea eta administrazioaren ahalmena areagotzea gainera. Aldi berean, langile publiko asko hartuko du erretiroa datozen urteetan. Hauxe da momentua planifikatzeko zein lanpostu automatizatu daitezkeen eta enplegu publiko hori administrazioaren zein beste esparrutara mugitu behar den. Horretarako, definitu behar da ze behar publiko izango ditugun, hezkuntza sisteman adibidez baliabide humano gehiago behar ditugula nabarmena da, eta ze gaitasun publiko gehitu behar diren sistemara. Ariketa honek ezin du itxaron. Hori dela eta administrazio publikoaren berrikuntza zentroa sortzea proposatzen dugu. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore teknologiko eta berrikuntzako eragien ekosistemaz baliatuta, sistema instituzionalen berrikuntzat era integralean diseinatuko den gunea izan dadin. Gaitasun publiko berria definitzeko, adimen artifizialak automatizatu ditzakeen prozesu burokratikoak identifikatu eta ondoriozko enplegu publikoaren berrantolak eta planifikatzeko, eta sistemaren eraginkortasuna emendatzeko estrategiak diseinatzeko. Bigarren, zientzia eta teknologia sarean behar dugu baita ere gobernantzaren ikuspegitik jauzi bat. Horregatik, ikerketa eta garapen estrategien norabidetzerako eta zientzia eta teknologia sarearen efizientzia areagotzeko, ikerketa eta garapenerako agentzia publikoa sortzea proposatzen dugu. Zertarako? Bat, zientzia, teknologia eta berrikuntzako politikak norabidetzen, diseinatzen eta laguntzen eta gauzatzen laguntzeko. Martxan dauden eta osatuko diren estrategia eta planen gaineko ikuspegi estrategikoa landuz. Bi, Euskal Zientzia eta Teknologia sare osoaren antolaketa eta lerrokatzea bultzatzeko estrategia garatzeko, sinergiak, lankidetzaren eta berrikuntza ardatzak hautemanez eta bultzatuz. 3, ikerketa eta garapenerako finantzazioa koordinatzeko, erraminta berria diseinatzeko, eta 2030erako barne produktu gordinaren 3,5% inbertsiora iristeko ekimenak eta estrategiak martxan jartzeko. 4, ezagutzaren eta teknologian transferentzia azkartzeko sistemak eta metodologiak koordinatu azkartu eta desplegatzeko. 5, Europako eta nazioarteko zientzia sareak eta lankidetza plataforma koordinatu sortu eta sustatzeko. Y en tercer lugar, recientemente hemos asistido a una polémica sobre la migración muy poco edificante. Es evidente que la inserción laboral es un proceso clave de la política migratoria. Es evidente también que no tenemos competencias en materia migratoria y es igualmente evidente que esta es una cuestión civilizatoria de escala continental. Pero eso no es óbice para plantear las políticas públicas que respondan al modelo vasco de gestión de la migración. En ese sentido, con el fin de hacer frente a la transformación del empleo que están suponiendo las transiciones ecológica, digital y sociodemográfica, es imprescindible un renovado servicio público de empleo, un nuevo Lanbide, con mucha mayor proactividad a la hora de identificar la demanda de fuerza de trabajo,
las personas que puedan ocupar esos empleos y la cualificación necesaria para ello. Un lanbide que sea la principal referencia para la búsqueda y mejora de empleo para empresas y trabajadores. Industria politikaren ikuspegitik izan dugun hirugarren galera handia izan da sektore publikoak esparru estrategikoen gainean posizioak galdu izana. Sistema finantzarioan bankarizazio prozesua modu akritikoan hartu izanen ondorioz. Energia sisteman transizio energetikoa antizipatu ez izanen ondorioz. Etxebizitza parke publikoari dagokionez, 2015ko legea behar zen moduan ez garatu izanen ondorioz. Eta sektore teknologikoan akats estrategiko larrien ondorioz. Aipatu dut Euskaltel, baina ibermatikatik hasita soka luzea da. La tercera pieza fundamental de la nueva política industrial pasa, por lo tanto, por responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las infraestructuras estratégicas de futuro que deben garantizar el desarrollo de una política industrial acorde a nuestras capacidades y potencialidades? ¿Y cómo garantizar un nivel de soberanía material importante sobre esas infraestructuras, es decir, control público? Bost esparru nagusitan zentratuko ditu gure proposamenak. Energia, konputazioa, datuak, finantzak eta etxebizitza. Transizio energetikoan eta klima aldaketaren legea adostu genuen duela urte terdi. Bertan jasotako konpromisotako bat da transizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko itun soziala osatzea. Legearen 11. artikula dioenez, prozesuak martxan beharko luke honezkero. Ez daukago inolako berririk. Denbora aurrera doa eta transizio energetikoak korapilatzen. Horregatik, ituna ondorengo bi zutaberen gainean eraiki dadia proposatzen du. Bat, egun tramitatzen ari diren energia sorkuntzako proiektuak baldintza zehatzetan gauza daitezen eskura diren baliabide eta gaitasun guztiak aktibatzeko konpromiso hartuz, interes publikoa gaiendu dadin eta komunitate lokalen zaintza bermatu dadin, eta bi, parte hartze demokratikoa lurralde plangintzaren berrikuspenari lotuz. Energia berriztagarrien lurralde plan sektorialaren atzerapenak sorkuntzako azpigituren edapen orekatu justu eta demokratiko bat ekidindu orain artean. 2030 aldiari dagokionez, gauzak beste era batera egin behar dira. Horretarako, lurralde antolaketa osoa berraztertu behar da. Lurralde antolamenduaren gidalerroak onartzen dituen 128/2019 dekretuak bere lehen xedapen iragankorrean agintzen duen gizan. Lurralde antolaketaren berrikuspen hau lurralde plan partzialetatik abiatu beharko litzateke. Plan horien errebizio prozesuekin herritarren naiz eragile ezberdinen parte hartzerako mekanismo zabal eta efektiboak ezarriz, modu berezian tokiko komunitate eta eragileen parte hartzea bermatuz. Halaber, sare elektrikoen gaineko inbertsio erabakimenaren transferentzia eskuratzeko elkarlanean aritzea proposatzen dizuegu gainontzeko alderdiei. Euskal Autonomia Erkidegoan beharrezko dien inbertsioen gaineko erabakimena eskuratzeko eraginkortasun handienez joka dezagun. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoan energia elektrikoa merkaturatzeko eta banatzeko entidade publiko berri bat sortzeko azterketa tekniko juridikoa egitea proposatzen dugu, Kataluniako energetikaren eredua erreferentzia gisa hartuta. Bestalde, adimen artifizialen esparruan ahalik eta subiranotasun teknologiko handiena eskuratzea estrategikoa da. Eta geure eredua landuz, Europako batasunean ildo honetan ematen ari den estrategia eta ekimenekin bat egitea ezinbestekoa da. Bide horretan, estrategikoa da azpiegitura teknologiko sendoak eraikitzea. Datu fidagarriak eskuratzea eta sektore estrategikoetan aplikazioak sustatzea dugu eginkizun. Horretarako, eskala handiko adimen artifizialeko azpiegiturak eta konputazio ahalmena garatzea ezinbestekoa da. Ereduak garatu eta aplikatzeko nahitaezkoa baita konputazio ahalmen handiko azpiegitura izatea. Batez ere, eredu neuronalen eta algoritmoen entrenamentu eta doitze fasetan. Europar Batzordearen AI Continent Action Plan egitasmo estrategikoaren barruan, adimen artifizialeko faktoria bat ezartzeko edo ezarritako baten lankidetza nodo estrategikoa izateko proposamena egiten du. Modu horretan, datu laborategitako datuak prozesatzeko gaitasun handiko konputazio azpiegitura eraikiko litzateke. Euskal Zientzia eta Teknologia sareko kidek, enpresek eta erakunde publikoek adimen artifizialeko algoritmo konplexu eta lengoaia eredu neuronal aurreratuak entrenatu eta doitu ahal izateko. Halaber, sektore eta eremu estrategikoetan, hala nola osasuna, hizkuntza, fabrikazio aurreratua, energia, osasuna, mugikortasuna eta hirigintza, datu laborategiak sortzea proposatzen dugu. Laborategi horien bidez, sektore bereko datu kopuru handiak bildu, sailkatu eta kudeatu halko lirateke. Datuen euskal sistema eratuz. Eta Europako datu espazio komunei, Common European Data Spaces, konektatuta egongo litzateke.
Horrela, baldintza etikoetan, sozialki eta energetikoki modu arduratsuan, Europako araudia zorrotz errespetatuz eta itzulkin publikoa bermatuz, kalitate handiko datu volumetarako sarbidea eskainiko litzaieke unibertsitatei, ikerketa zentroei, erakunde publikoi, enpresei, zein adimen artifizialean diharduten eragilei. Datu laborategiak eta datuen sistema nazionala kudeatu eta egituratzeko, erakunde publikoa sortu ahalko litzateke Europako batzordea sustatzen ari den Common European Data Spaces estrategiari jarraiki. Finantza sistemari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak aliantza finantziarioa aurkeztu berri du. Eta aliantza horren baitan, Finantzen Euskal Institutuak indartuz funtsa eratu du. Urrats bada norabide honean, baina haratago pensatzeko momentua da, gure ustez. Euskal Finantza sistema modu koherentean artikulatzeko unea da. Finantza tresna publiko sendo baten erreferentziapean. Horregatik, Finantzen Euskal Institutua Euskal Inbertsio Bankuan bilakatzeko aukera aztertzea proposatzen du. El Banco Vasco de Inversiones no sería una simple ampliación del Instituto Vasco de Finanzas, sino una nueva arquitectura institucional financiera para transformar el modelo económico vasco, reforzar el autogobierno y asegurar una transición justa, sostenible y equitativa. Una transformación estratégica para dotar a la comunidad autónoma vasca de una herramienta financiera más potente, proactiva y con mayor capacidad de actuación. Por ello, proponemos analizar, entre otras cuestiones, las siguientes potenciales ventajas de transitar a un Banco Vasco de Inversiones. Posibilidad de captar y canalizar fondos públicos, privados y europeos, multiplicando el efecto de la inversión a través de la colaboración público-privada. Mayor músculo inversor y autonomía operativa en la financiación directa para proyectos tractores en sectores clave. Posibilidad de emitir bonos verdes y sociales para financiar estructuras sostenibles con capacidades adicionales y más operativas. Menor dependencia de intermediarios financieros externos, mayor capacidad para decir prioridades y criterios de financiación ajustados a la realidad vasca, así como de apalancamiento financiero y movilización de recursos mediante titulaciones, préstamos indicados o garantías, canalización más eficaz de gasto público hacia inversiones de alto impacto económico, social y ambiental, etc. Por último, como ya expusiéramos en sede parlamentaria, hace dos semanas, la emergencia habitacional debe ser considerada también como un problema económico que impacta en nuestras capacidades industriales. Y, por lo tanto, un parque de vivienda protegida destinada a alquiler toma la consideración de infraestructura estratégica. Por ello, nos reafirmamos en la necesidad de crear un fondo para la promoción de vivienda pública protegida, activando la capacidad de movilización de 3.000 millones de euros en los próximos 10 años. Este fondo debería financiarse por medio del endeudamiento, por un lado, pero además podrían participar agentes con vocación social, como son las fundaciones bancarias y las EPSV. Bukatzera noa. Gaur hemen, industria politika berri batek gure ustez izan beharko luken forma eta edukia aurkeztu dugu. 14 proposamen zehatz aletzearekin batera. Hauxe da, hurrengo egunetan gobernuak onartu asmo duen industria planari egiten diogun ekarpena. Hilabeteak eman ditugu eragile eta persona askotarikoekin gaur hemen aurkeztutakoa lantzen. Lehendakari jauna, gogo honez partekatuko ditugu ideia eta proposamen hauek zure gobernuarekin, modu patxaratzuan eta xehetasun gehiagorekin, hala nahi izanez gero. Eskerrik asko.